NEET 2025 physics की question discussion की मखा सत्रह question असी conservation of angular momentum द based of question ni कोई question यंगसी question असी द high reverse निमित हाइबदी sun सिना मागी center दा rotate तब मतम दा कोई की one complete rotation तब मतम दा 27 days संगे अदु रगदी करीगुंबा सिगी निमित से मागी हौजिक present radius तगी 2 times हेंकट लबा कोई external influence के अंतर याव दबिदा अदु तारगदी कोई की time period of revolution जुदा करी अहोंग बलाइगदगे अदु मा क्याम ओइगदगे हाइबदुनी सिगिसिदा अकोइना निमिसे sphere of uniform density ni हाने assume तव हाइदना अकोइ मोइ पिरामि अदु अरगदी अकोइ कमाइना होकदगे हाइबसि येंगसि आई ममांग दसु हाइरे सिसे कइदा बेस्ड ऑफ क्वेश्चन एवा conservation of angular momentum दा बेस्ड ऑफ क्वेश्चन नि औना सिदा कई हाइना पिरामि मोइ external influence लेते हाइना हाइरामि external influence लेतबा तारगदी अकोइ कई तरोंगनी टॉर्क से external torque से 0 ओइरंगनी याइको external torque 0 ओइरबनिना अकोइ करी कंजर्व तौगनी angular momentum कंजर्व तौगनी angular momentum कंजर्व तौब तारगदी अकोइ कई रिलेशन ले angular momentum गिदी कोइ सिदा इथोजी सिसे l 1 गा कई मानरंगनी L2 गा हाइबदी कोइना निमिसे एक्सपांड तौद्रिङैदा L1 नेना खलसी मागी एंगुलर मोमेंटम दो अदुगे एक्सपांड तौर मतुंगदा क्या लैने खलसीगे L2 से अनसी सिदा अकोइ एक्सटर्नल टॉर्क लैतबनिना हाइबदी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस केमत लैतबनिना सेनि से मानरंगनी अदो अकोइ एंगुलर मोमेंटम से अकोइ क्या कईगा माने हाइबे यागनी मादी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू करी angular velocity ga mane yaiko aduga mai to na samana sidu kai ga manarangani I2 omega 2 ga managani yaiko si akoi yam lai ningjang ba yai koi momentum di kari ga manai mass into velocity ga manai auna koi rotational motion da koi momentum gi role se kaina lawreba angular momentum na lawre aduga mass ki role sina kaina laweba koi moment of inertia na lawi aduga velocity gi role sina akwai kaina lawi angular velocity na lawi yaiko na sigi formula si khatani sida iribase sida akwai yamna luba formula na te sigi se ado mana sida kari amuga pirami numiki numisina ungi base kaidana magi center jani yaiko autari ai moment of inertia se kai lerangani magi form se moment of inertia gi form se kai lerangani ma se 2/5 m r square orangani yaiko ona I1 gidi kya highway agani 2/5 m r1 square tagani yaiko ado ai omega di kai ga manage omega di 2/5 magi time period t ga mane ataragadi sidi kai highway ani 2/5 si se kya tara t1 thamasi yaiko ai ni sida r1 thami t1 thami mass t kai tawi mass se external influence like tabina magi the expand to the rabe sida magi mass se andum samanaba mass laigani yaiko andu aragadi sikya tani 2/5 m r2 square tani sidi 2/5 sikya tani t2 yaiko tari sikay tore 2/5 m 2/5 m kangtana rasi 2/5 kakna givayara tari akoi sikya tarage r1 square divided by t1 से कई का माने हाइवे यानी बा r2 square by t2 हाइवे यागनी याको और ना कोई सीधा कई नो पुतो हाई से t2 पुतो हाइवे नहीं उन्हें t2 से कई का माने गनी मास से r2 square divided by r1 square का माने गनी अदुगा हाइवे t1 multiply तोरम मतुंग दा याको अदो r2 दी कई का माने हरंगे सीधा r2 से twice of r1 ni harami yaiko kaige sida ma se magi radius se kai tawe haveno radius se 2 times twice expand tawe haveni yaiko na sike tani r2 se twice r1 tare yari sidi kya tare ge 4 r1 square tare khada sidi kya tare ge r1 square into t1 se kya oige sida t1 se ahamba expand taw junge da numi kya ni sangeba 27 days sangeba ona sigi se magi ahamba time period to oigani
si kya tara 27 days tara ya ko si r1 square ga r1 square kak na gi ba yara dari si kya tara ge 4 into 27 tara 4 into 27 di kya ga mana ge 108 ka mana si kai oini with days oini na si answer yaw bra yaw ko answer se kya tara option b se tara yare ko